Lakhipur online putok saba August ki tang kuntra thangje numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruiba Pao maifana bina kandida leiba leimarembi Indo Prava Sanglenda imalon kanba numit pangthokre Kendra gi Home Minister Amit Shah na nauna saba Assam Rajbhavan ngarang sangakre Lakhidaba BSF Constable Rajiv Nuniada Lanmigi Mapung Phabai Kai Khumnabakalina Poloibagi Thorom Pangtokre Brighter Club Awang Pasamumgi Nipunitho Suba Foundation Day Pangtokre AI Bu Miyamgi Aipananabagi Damak Sijanaba Ngamnaba Masung Masina Mipaiba Pokhandanaba Wapam Singh Lautokre Masung Jiribam da Chathariba Kang Tournament Tangasi Yawol Si Champanagarga MNCB Ningthembong Masanagani Haujik mapungoi Pao tabirase ngasi August ki kontra malem sin bathungna langla langjin khangdana mangkraba singi malem gi namit International Day of Victims of Enforced Disappearances haina pangthokle numidasi gi pandamdi sakti leiba kanglup singna mafam khangandana mangan kraba miyoi singbu ningsingbane asiguma thodog asida awaba tariba imung manung singna makhoi gi miyoi adu hinglibra natraga sikrabra haiba khangdana matam chupagi oina awaba kaya mayoknei makhoi gi awaba du malemda khanghanaba langla langjin khangdana mangkraba singbu ningsingnaba masung asigumba thabak sing malemdagi muthatnaba honabada Pugning Tagunanabagi, Numidasi Pangtokpani, Masi Miyoi Hakki Mayok to Sataba, Achoba crime amani, Numidasi United Nations ki General Assembly na, Kumjali Singaniga Taragi, December Kunma Thoida, Resolution 65/209 ni Makada, August ki Kuntrabu, Malemgi Oina, Numidasi Pangtokna Balautoke, Aduga, Ahan Boy na Numidasi, Lisinganiga Taramathoidagi Pangtokpa Hoke. Stay informed with Lakhipur Online. Manipuri loan bo Assam lengakna associate official loan oina sakang bikiba August ki tang 18 numidasina chahi ama mapung pharak pagai roinana Manipuri Youth Front of Assam maifana numidasibo imalon kanba numit haina ngarang kasar binakandi part 2 da leiriba leimarembi Indo Prava Sanglen South Barak holda pangthokre thoromasida maifagi president Thangjam Brojen Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee के Chairman Kangabam Santi Kumar, Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi की Member अदुगा Manipuri Language Protection Coordination Committee के Chairman सु ओरिबा Dr. K.N. Chan, All Assam Manipuri Mairapabi Apunbalup Ampal की Vice President Prabharani Sharma, All Assam Manipuri Women Mairapabi Coordination Committee के Joint Secretary K.H. Nomita Devi, All Assam Manipuri Muslim Youth Front की Chief Advisor Ahmed Chaudhary, Assam Manipuri Muslim Mairapabi Sangstha ki President Jubeda Begum amadi All Assam Manipuri Muslim Mairapabi Sangstha ki President Sangita Begum hairiba miyoi singasina mathang sitna mifam mapu mithunglen amadi akhanaba mithung sing oina dai sapam ki dignitary singna maira chukhatuna thorom hodoklaba matung thorom ga mari leinana meitei mayek tambada mark wangna phangkiba miyoi tarada diploma certificate khusinaki thoromasiga mari leinana miyoi kyana wangangki maifagi chief advisor Seram Herajitna August ki tang 18 numidasi Assam da choina kundariba Manipuri aikoi gi khwaidagi harau nungaiba numit amani numidasi da Assam lengakna Manipuri lonbo Assam gi associate official loan oina sakhang biduna kumjali singaniga kunmari gi August ki tang 18 da assembly da bill pass tauki maifana numidasi bu handak ahanba oina chahi ama mapung phabagi pangthok sabani aikhoi Assam da choina kundariba Manipuri khudingmakna mathangi chahi dagi khun gi club NGO mairapabi ima khudingmakna numidasibu imalon kanba numit haina pangthokpiu haina maifagi maigedagi mayamda haijaki All Assam Manipuri Women Mairapabi Coordination Committee ki Joint Secretary K.S. Nomita Devina Assam da aikoi imalon na larik laisu tamba phangba amadi imalon chatnahanba asigumba thoromama chahi mapung pharak tuna pangthokpasi yamna nungaijai aduka Manipuri Mairapabi Coordination Committee tanatana ate sangstha khudingmakna honarakpada isamak amadi committee ki maigedagi angamba mateng pangjage haike Ampal ki Vice President Prabharani Sharma maifagi maigedagi associate official loan gi damak chen kiba wakiba mayam adu ai isamak sujauja hoyi tungi punsi dasu mateng pangba ngamba oijage haike
Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki member aduga Manipuri Language Protection Coordination Committee ki chairperson su oiriba Dr. K.N. Chana loan asi associate official loan phangnana bagi damak honna minara kiba mayamda tawbimal kauzaroi haiki Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee ki chairman Kangabam Santi Kumar amasung Maifa ki president Thangjam Projena chingba miyoi kayana loan asina associate official loan phangnana bahona bada maipunana hona kiba kudingmaki maphamda thagasaba phangdokhe phangnabagi hona kibada aidi masi miyoi kharada tata mana se pije ningde samna harabda mana se Manipuri jati Manipuri loan loliba maitai bangal amasung maitai natraga su maitai bangal natraga Manipuri natraga non Manipuri kanguna loan asibo loliba kuding magpo ayakna makoy kuding makita umal kang banyanay laujani JC की आइडिया था APSC दा करम है ना मिट्टी से मिट्रोन थान बनत रगा इंग्लिश में थान अदोगी विजन अदोगा कोई की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज लाभ से या 2020 की जून दा माइफाना एक कोला मंदोता मीटिंग में को माया महल में माया लैंग्वेज आगा इकोगी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज से तामीने से है ना अदोगी थामाखाई की मतुंगा लखीपुर खुमन की मांडो अचोबदा आमसुना कोई और मिट्टी मुसुंग मिट्टी पांगन CSO सिंह लोइना कोगे इंटर एरिया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मतम मधुगा खजी से नवले गिदना अकोइना पमंबना आमसुगा माइफागा पुण्य चिन्ह पमंबा अकोइ अहलमन अदुगा खजी खरा अकोइ अंडरस्टैंडिंग लेना दबदगी माइफाना अकोइ तोंगान चेंजर गाइडना हैरा की थोई लखीकान को होइना अदुगा हैरम्बा अदुगा की माइफान चेंज होगा असिनी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की कोई की हौरक पंची लाखदब सही ददी 2026 ददी अखोय सोयदना एजुकेशन का लोइना हराव पैम फेला तुकिनसी अदुबु को जंक्शन जरिबु खोंजंग मयाम मतुंगिना थादबदि लै अक्टोबर मतमसी सही सिंग मनुंग ददी अखोय एजुकेशन से सोयना थोर पतना हने थाजबदि असिमा मफुमाना सानि बोइसनो अखोय लोन सिग सबसाबा आगि थमम तोपा राइट आगि थमम तोपा मैसेज सेफगार्ड वही भी दमा गेजेटे नसिगेशन तान बदा yang dia laku target su betul yang memang penting panggil berani sudah lo nama sobat privacy lo nama ngam ni ba dikai sudah panggil ada di sawang program lagi betul dah aku di society dah Manipuri lo ngam ni ba kamu mereka betul betul law ni betul di meeting committee bangkit kunjung siang meeting committee bangkit kunjung siang law ka jago apa pun atau pekan ada lagi di aku terima tongan mereka su loan pun menina loan di usia mana ikut kunci menentukan. Samda aku lima loan sudah dari nasi tambah pangba. Hari ini lima loan cina hamba. Asyik tahun ama pangtok mencari memperak kena pangtok kesiam mengaji. Adana aku ina nasi gadget edokuin nak dapat segi berkata aku kena bawa ina Manipuri mereka pasti produser kami jelas sana. Tapi ini sansan pujinya honor pada sama physically amadi community magi lagi ini sansan ki magi di itu itu aja agak memati amadi hidup sini toteraga honor jadi haba yang tu bawa ini tenteraga itu mereka isi apa ini sama seseng rupa sama serta bahkan mereka itu kemana nak pergi ni hari ini tahu berapa ni anak kali aduh information se khalo ko matam da kaya ko thuma tho ko matam da paisa
पैसा पाइबा कांगुना पैसा नमगा अराद से चुम हलिएगा सुतानी असी के थबु से तौबिलोय से लाल बदी लाले हैना महा पिचया से पीबा अखोय म्याम चंगना खन से हैना ai म्याम बाय से अराद बा थबु से तौरोय से मैरा के थबु मैरा से चुम रोजी मीटिंग से जाऊ गदमी मैरा ना को बदा से वजाव ना को से चल के दमी मैरा से लाल में सुबिलोय से आरे को म्याम दई matang amu kali hai na mayam da pelan ni matang akam kai mayam mana wai ke ama thambi kare abi madat ai nam tang ai je ning badi masi mai pha ki mai ge mai pha na lingat na era ji ama di wala santi hoina ji jana to biba associate linguistic da makta yen ji banong biba awa mayam adu ai isa mak su jau jau di kare di ama di ai isa makki dium da mak su ai hera ji na ai ngama ai da lebi na chakle na mai na namjagi amadi ai thoi jau na ai mu ai na makoi bu agat baga loina na ai ge angam ba mating di jam da ai tam je bangam jadi de adu ma pu Khangan Jabama Bachelor of Vocation VVOC हाइरिबा कोर्स असी University Grants Commission ना नौना हांगदोकपा Graduate Paramedical Course अमनी Certificate असी All Over India दा सरकार की थबक संबदा valid ओइरगनी 30% ना theory दा अदुगा 70% ना practical ओइगनी 12 पास तौरबा सिंगना Physiotherapy Operation Theatre Technology Medical Laboratory Technology ना चिंगबदा Bachelor Course तमना नबगी Admission कौरी लिसिंगनिगा कुनमंगा जुलाई सेशन की दमक मिंगचनबे की अरोइबा मतम अगस्त की तांग कुंथ्रानी थबक तौरिबा मियोय सिंगनासु ऑन जॉब ट्रेनिंग ओइना ऑनलाइन दा क्लास तौदुना ऑनलाइन दा एग्जाम थाबा यारगनी अकुपा मरोल की दमक मोबाइल नंबर 9395732456 नंबर असी दा कांटेक्ट तौबियु University Authorized Study Center IMPS Open College Rongpur Part 2 दिलेंगसिन बिरकु इंटर्नशिप ना ग्रेसवेल हॉस्पिटल सिलचर दा ओइरगनी केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह ना ब्रह्मपुत्र तुरेल की तोरबान तलैबा नौना साबा आसाम राजभवन की ब्रह्मपुत्र मसा ngarang संगाख्रे रुपा करोड़ निफुमाथोय चंग सारिबा अनोबा राजभवन असिदा राज्यपाल की ऑफिस एडीसी की ऑफिस प्राइवेट सेक्रेटरी की ऑफिस मिफम का अमदी अतय अतोपा खुदोंगचाब सिंह यावरे केंद्र की मंत्री ना देरगांव की लचित बरफुकन पुलिस अकादमी दा सारिबा लेबा के अनिसुबा नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी वर्चुअल की खुथांगदा ngarang संगाखे पनबे जाय लेबाक असिगी मियाम की तमक साइबर सिक्योरिटी की मथौ ताबा दु उरगा केंद्र सरकार ना लिसिंग अनि ग 13 दा दिल्ली दा लेबाक की ओइना यानानबा नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी लिंकट के फोरेंसिक लैबोरेटरी असिना अवांग नोंपोक राज्य सिंगे मपुंग फाबा डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की खुदोंसाबा पीबा कलोइना अनौबा फोरेंसिक पाम्बे सिंग सिजनदुना आइन की ओइपा थबक थोरम सिंगदा मपांगल कनखटलगनी हाइरी जम्मूदा इसिंग इचाउना मरम ओइरगा लैखिद्रबा बीएसएफ कांस्टेबल राजीव दुनिया की हकसांग सिलचरदा थुंगलखरे ngarang lanmi gi mapung phabai kai khonaba utpaka loinana mahaki poloiba ki thorom pangthokhi kasar gi udharbon mai thabamda BSF की माइकेतगी गान सल्यूट तौदना महापुई kai khumna jakhi thoromaduda kasar gi disi mridul yadav जिला के सीनियर एसपी नुमल महता धलाई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अमसुंग एडीसी रक्तिम बरुवा अमदी अतै मकोक थोंबा मियोय सिंगना लैसु कत्तुना लैखेद्रबगी मफमदा इकाई खमना जखि सिलचर की अन्नपूर्णा थोंगदा ngarang इराई नुमिता संसा पिकथना यावी हाइबा DI गाड़ी अमा मफम अदुगी मियोय सिंग अमसुंग बजरंग दल की कांगबुना गाड़ी अदु आकाय तोय थोगनख्रे नुंगथल की पुंग मरी रोम तारक मतमदा थोखिबा थोदोकदु कुदकता पुलिस लाक्तुना फिबम अदु कंट्रोल तौखि बनबा याय सिलचर तमना लाखिबा गाड़ी अदुगी मनुंगदा यावबा कार्टून सिंगदा पैक तौरबा संसा पुन्ना केजी लिसिंग मंगारोम थेंगनखि हाइरि ब्राइटर क्लब अवांग पोसंगमम इम्फाल वेस्ट सेंदुना निपुनिथोय सुबा क्लब असिगी फाउंडेशन डे क्लब असिगी फुटबॉल सानाबुंगदा सगोल सेनमिता पांगथोखरे थौरमदा इम्फाल वेस्ट जिला परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर एल बॉबी देवीना चीफ गेस्ट क्लब की प्रेसिडेंट एस इबोचाना प्रेसिडेंट प्रधान पोसंगमम जीपीना स्पेशल गेस्ट हानगी क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर आर के गुणचंद्रा के एस नबा अहानबा सेक्रेटरी आर के निमाचान
Maira Paibigi President Soba Madhavini Chingbana Mayai Tangbala Laitingki Sagnai Mayam Punna Club Ki Piral Sinkatuna Toromadu Haudoki Makha Chatarpo ina Hana Thabak Pubiramba President Secretary Kayasu Lengyanamsung Appreciation Certificate Kudol Tamdana Ikai Khumnaki Chief Guest Ki Warol Piratuna Dr. L. Bobina Club Asigi Anoba Building Ama Sanan Bagi Matangdasu Miyamda Fungtoki Thorom Gi Luisilapata Nat Ki Obe Thorom Kayasu Pangtoki Hairi Malemgi achouba tech company kaya amana artificial intelligence AI asi miyamgi aipanan bagi damak sijenaba ngamnanaba masina mipaiba thokandanaba anoba ethics ki framework ama semnanaba punna honaminagani haina lauthokre Google Microsoft amasung Apple gumba achouba company singna saruk yari pa thauran asigi pandamdi AI gi algorithm samgatpada amasung sijenabada mayek sengba transparency accountability amasung fairness porakpani pawasina makatana hai AI na miyobagi oiba meeting amasung hak singak sembatai company singasina lebak asidagi lengak amasung academic institution singasu samnagani hairi AI gi tobang amagi sakti hengalakpaga loinana masina maram oiraga thoglakpa jaba amangata gi maramda miyoi kyana akitu jingbasu pognari maram asina asiguma thaurang asi yamnamak mathau taba amani haina expert singna phongdoknari District Kang Association Jiribam na sinduna Babu Paragi Lamlen Community Hall Kangsangda Jiribam Kasar Madi Haila Kadigi Kangkut Kumathoina Saruk Jatuna Sanariba Taramanga Suba Late RK Lalasana Memorial Mix Kang Tournament Disinganiga Kunmanga Gingarang Sanagiba Preliminary League Round Mesta SAYC Sorok Atingbi Jiribam na ADC Babu Para Sibu Panjal Taramathoy Manga Damai TM Kre Match asi RK Bijoysana Singna Umpire Aduga H inau pisak singna scorer oibiki tournament asigi ngasi nungtil pung amataba matamda Yawol C Champanagar ga MNCB ningthemungba sanaragani Nungairaba pau Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagi tamak ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasarna Puthokpa Lamdam asigi Laihaudigi Thokpa Cheng Ranjit Amadi Chengi Yamna Chingba Lakhipur Fullertol Poilapul amasung Silcharda condition kharagi makhada adomgi yumda delivery pinabagi khudongchaba thamjari khudongchaba silaunabagi damak mobile number 96138531227 natraga 94354055527 number asida order tobiba yaragani adomna leibiba cheng asina lomi singi sandan lambi obeta natana samasa sigi senmit londasu chauna mateng oiragani haibagi thajaba thamjari paujanjariba Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasar Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu
अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना माइफाना बिना कांदिदा लेबा लेमरेम्बी इंदु प्रभा संगलेदा इमालोन कन्बा निमित पांथोखरे केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह ना नौना साबा असम राजभवन ngarang संगाखरे लेखिदबा बीएसएफ कांस्टेबल राजीव नुनियादा लानमी की मपुंग फाबा इकाई खुमनबा कलोइना पोलोइबा की थौरम पांथोखरे ब्राइटर क्लब अवांग पसंगुंगी निपुनिथु सुबा फाउंडेशन डे पांथोखरे AI बु मियाम की आइफननबगी दमक सिजनबा ngamnaba masung masina mipaiba pokhandanaba wafam sing lauthokre amasung jiribam da chathariba kang tournament tangasi yawol si champanagar ga MNCB ningthembong ma sanagani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasi gi oinadi matang asidaloi jare